aprende ya Timor Leste, aprende campo e depois hau ba continuar na escola estudo ya Indonesia e depois tambah haware futuro Timornya tambah Indonesia sudah existe ya internasional então hau sai se campo e hau tambah fali pa arte. Belaria asal Timor Leste nelara hau pung ida maluk sida ho to beke yang interesse pa arte MMA idane bela direttamente mai Benfica Sport e kita bela hamutuk outro desenvolve MMA ne tenerai e nunda kita bela participa evento internasional e kita bela hamori tene nasau liusi arte MMA idane lalak desporto Bele. Saudações desportivas Bamaluk Sirahoto, hamutuk fala Ika Moniz, nome Pelo, Jimmy e o programa La Lago Desporto Bele. E a edição da Jimmy, você kuliah com a baseira? Sim, ika ba edição ohin ita sekuliah kona ba desporto fong ida ya Timor, honaran MMA. Sim, vamos foi antena, vamos foi rona desporto MMA ne será hal-hal penasaran kali. Nanti ika karakatene? Jimmy, tem que lori habari. Oke, dia belum desportiva sih rotene memang karakatene kona ba MMA, turmai ita basis dia mutu. Dia belum desportiva sih rotu orang sendarong hawane belum ika hamutu kona ho lutador Abraham Fernandes atau atene klian kona bania turma yang sedarali hamutu ko belum Abraham. Belum Abraham dia kali. Kali mau sama kolega. Sim, mangora mang bele explica tuan kona ba lalau kusi desporto idane. La desporto idane arte ne beke fo. Nebe agora sai famoso ya nação vizinhos e emos o mundo. Nebe hau aprende ya Indonesia. E hau sai vencedor ya nebe. Sim, mang Abraham karka saya mak motiva ita hori hakarak aprende desporto idane. Ne au desde kikuan akar sai atleta e bele hamori hone nação. Ne hone be mehi ne be desde kikuan. Sim, karik mang Abraham mus bele konta ituan prosesu hahu itabot hahu antes nito bele sai atleta dan no conhecido ya nação. Primeiro hau aprende ya Timor Leste, aprende campo e depois hau ba continuar na escola estudo ya Indonesia e depois tambah haware futuro Timornya tambah Indonesia sudah existe ya internasional então hau sai se campo e hau tambah fali pa arte dan tambah arte nene komplit nebe nahnar akademi ya arte barak anesan gulat sucicu muatai tinju ilu bok buat mak iya akademi nebe hau aprende bodo. Sim, durante aprende ne mais ou menos karik hasuru mus desafiru. Ya sempre katamba ini buat fomba ita depois ita mena nação bot ne buat barang mak hau heta me bene ne proses ba dan ne hau bai beno na bahau. Sim, mau ngabrang. O insa mak mau ngabrang bele to ya desporto ne mas karik konya se maruma mak lori ita ban baka. Sabteja tambah hau ne hau men bau lori hau ya be kampus desporto. Entau hanak akan tingkat mak iha akademi ne maknya ajak haruk hau ba ninya fatin i hau
hareba hau tertarik. Nebe hau kuliah bahaunya be ke bot kempo sira hau sai si kempo hi hau karak mete fali arte dan. Ya, mengobrang. Ita tena kata desporto ini fong i Timor Leste. Unsa mengobrang rasi ini metro para kalau desporto ini conhecer lidang ya Timor Leste dili agora ita bele dia ya dili uluk lah ya. Unsa metro nebe mengobrang usa. Certeza ya metodo hau ya Indonesia mos hau halo bibi kona. Nebe hau ya bukayona nebe hau mayane e como hamos remataunia be licenciado educação desporto neba. Nebe hau pronto na e hau agora down preparar na nene calon be fighter lutador memane lusi barak limo si tinju tambah sira ita so kolatio itu ondet nya belesai atleta memane be ke dia tambah ada memane kole barua ida ba ground fight in external fight nya itu kutebe ground fight ita Persija Gula Sucicu. Nebe ita tinggal for the ground fight Sucicu bele nia bele saya na atleta ini. Si mga bro, itara ka malane desporto na maka fight maparak li. Nansan tuku tebe. Wen hira mga brang saya ba ya ring primeiro ni sih. Ne tambah ube desde Lucas gosta bak mole liur nebe buat ne teralurkan awalnya be bakat positifnya Bakat preman itu Malu estrada deh mau. lah au desde kikuan Laos buka pole mebe hakar buka jentel nebe latih empat mata deh Cino tengki jentel lo bel baku estrada laran. Biasa baku. Iya, mengobrang itara kita ikut tuh mesa kolega Timor Wande itu bisa sernian welcome pada sport juga. Sira antusias deh bes tambah sira mos buka la gym kona vai memang ini sidau dia Timor Leste. Di tanto Indonesia mos ya Jawa det bayan sebe bagian timur bagiannya sidau dia. Ne foi 2016 nem foi lá. Depois e Timor ne foi ali. Si mga brang bele hatin karik mga brang si munisipyo. Hau seluruh município Los Palos. Karik depois ini karik Hanoi nga tulok kita ni Los Palos. Hau hareba dan centro lai. Depois kita espalha ba distrito município sira. Yang importante itu ya centro lai. Tambah ema barak ya centro. Mengobrang ikus liu. Bela po mensagem ba jovem Timor Wande be mak dene kan esen esporte ponga la. Lius programa la lago esporte kar ku sine mengobrang bela po mensagem kata ya existe ona de esporte ida nessa agora da mengobrang hari ini. Hau karak comida det ba maluk sira de beka ya inisiatif ya musim ya karak atau aprende eme mai dane kita bela motor laos hau perfetona hau se aprende aí está aprendendo muito completa malo ini MMA Timor Leste bele lao e bele conhecido e ya mundo internacional agora está se patin ini mas centro Benfica Sport dan ini equipamentos ya 50% zona ne lao 100% sampai 50% zona kita tambah Hoi dan nenek hau inspirasi di sudah ke apoio dua no usi perikula sidau ne hau sasan sedang kau tahu kotuknya hau lori usi Indonesia. Dia belum ke spera kata ke liusi programa lalap desporto itu ni governo mel si nomos kompranya pribadi sira. Lori tanya samba internasional pa compete ho sport internasional. Dia belum desportivo siroto dan makam neralia pada kita ho belong abrang, ami sedaralia nafatin ho belong abrang, depois jadi nih. Nafatin datami ya programa Lalauk Desporto Bele. High
no clouds. Pero perspectiva será tu. Agora eu não sorry, mau Abraão, nós mau Clemens, sira nero se aturu tática no técnica baita tu. Diak mai tá bahamu tu carreira. No cold, no rain. One kiss, no pain. Tell me. Why mau Abraão, ida ini técnica saída mana? Ada kombinasi tuku TB i take down. Kombinasi tu kutebe, no Take down-nya halo mono. And to move along, and you wander back in my heart like a bitter song. And we're never done, 'cause I need your love. I need your love. California, hallelujah. You and me gonna live for today, girl. I'm the mau love. Abraão, ida técnica saída mana? Ini teknis Brazilian Jiu-Jitsu. Brazilian Jiu-Jitsu. Te tungkar com isso. Ini udah biasa silumalu nih. Nah, Então wahira emataka ita halo técnica. mono i tabel kuncinya 5 i belemos ini ya. Leher. Leher. Ini saya nafati hanesan teknik hanesan. Ini teknis Jiu-Jitsu. Brazilian Jiu-Jitsu. Mau Clemens intensa dia kela. Dia kela. Depois mami bola ambulans dete. Dia belun. Idane saída fal mana mang Abraão. Ini nih naran ambar. Fatinha teknik sucicu mai be ne ambar fal. Natik naran ambar. Que belun esportiva seruta ne saita bot ser harera dau. Teknik suciku ne be mak sucicu ne be mak mau Abraão prática ba mau Clemens ita bot ser bela hare direta det. Teknik tuku TB banting e depois submission. Agora ita bele halo ema kau det, ya? Bele. Ne kauten. Ne kau tambah koma ita. Nera tinju boxing. Foti. Slide. Kita foti TB. Alaida. Bele. Kali kata mau Abraão. Neus going. Bele. Ne mai bem, né? Dale acontece. La barak ida. Barak liumak. Bele oin halo tomono ko ima bele kunci bele barak liu acontece. Teknik serne hamu tu hira mana teknik serne. Teknik barak. Yang penting la bele ini importansinya la bele kalau pelanggaran. Pelanggaran kita langsung tuku kotuk ke bedane. Pot sama 5 sama mata. Ini ada makabel. So selo ko bele uja o bele waktu waktu bele idane free, ini freestyle, ini mana naran? Emang dia naran joglir mana? Free. Waktu tuku saya, waktu tujuh teknik saya bele. Mau Clemens tansa, mau Clemens pronto na kala. Iya, bele tuku, kita bele, dia bele tuku TB. Idane nafatin teknik seda mana mang. Gulat. Kalau mono. Oke. Mau Abraão, itare de sport idane hanesan ekstrim tuang Feta nesa haune bele tuir kala. Ya Indonesia barak, hanya tanpa mau sembah formação ba feto. Formação be for forne, dia sai juara Indonesia mus. Ne bala barik mus bele. Bakatua sira mus bele. Tambah ini for self defense. Tabel for self defense. Ida bele ujamos ba healthy. Ba kebugaran. Nebe ba loke ba mahoto. Sigi kuanto ba katua sira. Lau jowen det. Ne saibe lifestyle agora né sai lifestyle. Nebe laos olahraga istri, nebe olahraga show. Ya mau Abraão, iya tan teknik sel de be mah karatur ba belun seperti isra ka. Para kasihnya unya sendiri, tong konforme ita maolat kartu kudet, kartu TBD, konforme ita. Insya Allah ita halo permainan, jogune bele remato, ita bele menang. Oke deh. Menang ya oin rua, ita bele menang ya. KO, bele tuko, TB KO, i bele. Nia kena kuncian submission, Brazilian Jiu-Jitsu, i bele, idatan, nia tekna decision, dia menang poin. Ini poin tolu deh, jatuh menang. Teknik doain foi ikus mau Abraão tem ini. Ikus, ini no out, tak KO. Begitu kona rahan,
Kau kadang sudah berani mas bele, tidaknya bele main muai. Mau claiming karena mau claiming dia kelat. How dia kelas? Lah dia kira karena dia pas telepon ambulans mangi. Muatai, nih tahu jamai dan nih. Bakar bes uja elbow mos. Elbow. Kaliman sikut. Nebe ne mista dunik. Olahraga nebe mista. Waktu uja silat saya det bele. Nebe yang important mah efektif bele menan emagal. Yang penting bele menan ema. Nebe waktu kait langsung bele free. Oh ini dia prohibido, ini dia pelanggaran mah telah bele foto ne langsung TBUC. Ya ini memang ini dia pelanggaran. Sini prohibido TBS tambah ita fight ona tamon hari ini ita tahu ide benaran de sport di une. Nebe ita mus lakukan halo ita ne nilainya hatun. Ita lakon tambah ita halo pelanggaran. Mabe makar nebe tamon metona be. Olar de sport ini akan hatu menan. Laos satu oe mah, satu menan. Importante mah menan. Laos be atu halon alezal lah ya. Tambah ita tamon bah area sana ini, ita buat itu lah. Bisa sampai tahu menan. Maybe jovem balu hatene teno de sport itu maybe sira pratika iya dalan nih satu rival jagoan los kalau mau berapa. Lah tudo kona ba arte be. Arte los dan. Arte los mah oinsa ita bele halo show. Bele bele ajuda emane beke la bele. Laos ita be dan hal fali be destroyne Laos. Sira treino itu sira hatene sira pratika. Filosofi be artene atu ajuda ema. Iya atu ajuda tanian, kaso atu estraga ema laya. Ne tantu iha arte itu layang sen. Oke dia obrigada barak ba mau Abraão nomos mau Clement. Dia bel seperti itu seru tidak nemak oin teknika nomos tatika nemak mau Abraão ho mau Clement haturu. Dia ami espera kata teknika o taktika nemak sirafo bele aumenta tainta botsernya Hanoi kona ba desporto. Pamaluk desportiva tomak na Timor Leste, hau convida maluk sira nebe que ya interesse ba programa idane tabo sira belmai Benfica Sport ita bela da vôlei ala mutuk odi abot mane ita itana na sound também itana na sound depois ita bele lori itana na sound nara amor ni mundo internasional. Lalak desporto bele. Always I'm with you today, girl. I'm the luckiest man in the whole world. California, hallelujah. And you're on the back in my heart like a bitter song. And we're never done, 'cause I need your love, I need your love. Stole my heart, no, California. And you're on the back in my heart like a bitter song. And we're never done, 'cause I need your love, I need your love. Lalak desporto Bele. Jimmy bele explica tuh ba itania bel seperti bisa hoto agora lang itrua hamri ke farting na yan be. Sing belum ka or sendam itrua ia manleu. Fatin dene orsi tesehare itene belum Abraão Fernandes halonia atraksam ini. Abraão Fernandes lah bako da to Jimmy orsida. Orsida bakalo. Oke Jack. Tangne na kita sesang layu si tabo sa televisão, mahamu tu kami nen Jimmy ami selori saida mak belum Abraão haturu baita bociro. Sim. Na fatin do tamia programa Lalak Desporto. Desporto. Bele. Yan sore yan lutador Abraão Fernandes turma ya sedar lihat mutu ko belum Abraão.
Sim, belum makan tarik boleh explica tuan significa si MMA nih ras. MMA ne significa ni pertarungan yang BC komplit. Ni nara mix martial art nebe bela diri nebe kemista. Nebe ne ba ya tinju, ya muay thai, ya gulat, ya mos Brazilian jiu-jitsu. Ida Brazilian jiu-jitsu, fara nebe hauza ni Brazilian jiu-jitsu. Então kita belikan kata ki MMA rasik nih kompos tu si kari kita bilang di sport barak ya. Sim, si arte barak. Arte nebe barak debes. Nebe ita nebe biasa uja. Ane sama tinju ahin, gulat, jiu-jitsu, ko muay thai. I kada bes ita bel uja mos silat. Maybe si arte hirawan ni kari kita memang prinsipal. Aida prinsipal ni mako ini tinju o jiu-jitsu. Tambah tinju ne nya tuk malia leta i jiu-jitsu ne kompos tu tuk malia krai. Belum abang, ya nih taremos kono ba farda nih. Kari kita explica tentang significa si farda nih, itu pues tamu sama ting formeta. Kalau farda, kalau kor nia konforme tambah balu kor mutin, balu kor cafe. Kari kita hareba tingkatan rumah. Kalau tingkatan ita hareba ninia belt, ninia sintu deh. Ne bro blue belt, ne sintu blue belt. Ita usi mutin bak babe bajul ne. Kalau azul nih kita boluhan sa. Ne bitan. Ya tingkatan kari kita bolu na treinador ka kari se. Nia bela treinador, nia bela hatnya tambahnya hatnya nona press. Nia hatnya nona sana ma bijejen. Saya mana Brazil jiu-jitsu. Nia hatnya nona halo pressin. Ini hatnya nona mos kuncian. Nia benya dasar hatnya nona, nia benya belona. Ini faktor barak limak. Nia kompos tu si sintu dan sana. Kari antes hetan sintu kor azul ini pada huluk nih saya. Kalau Indonesia, ya haunia saya di sinergi nih ita tengsa minimal ita juara IHA nasional. Tambah ini laos tambah ita tinan maybe tengser IHA karir nebe ko hetan kusur ke juram tengser juara. Depois haremos itania tambahinnya de black belt ne profesor Anton itania profesor mah harai itania nia layak kona atau saya sauna sintu kasih dauk. Setelah nia foi so tau de strap ya ne mutin. To step hat mak foi bel sai bai dane mutin. Nebe nia kritirnas ne nebe ita minimalu ita ya juara nasional mau foi bel ta saya sintu. I cada vez baru totinan, tinan itu masih dak boleh tambah ninia tekniku sei sudah kor, sudah harus dekor, tengser mengalir. Ida be principal fight, principal PJJ ninia be principalnya, mengalir, asa flower, asa bene liu, bela ya teknik jurus ya, mabe tengser nia bersifat mengalir. Bang, kari ida nih sama kita bele. To ita train to ini bema kita bela yang sa da rumah saya ring, puri kompeten saya MMA nih lah. Como ya Indonesia, ita tengser tu audisi, tu seleção nebe ke ita kompos tu si nembate seleção si tinju, muay thai, gulat, jiu-jitsu e depois ikus liumak fisik. Depois mita fight, sparring. Ini ba durante tinang hira mau aprender nih hodit saya tu dari. How desde 2013 eu aprendo já né. Em 2014 eu começa e 2015 fight e 2006 eu retam. Indonesia eu masai vencedor. Sabuk juara Indonesia nih eu selori até a data. Além de karek ya kompetisi seluk nebe mak monto. Ini eu ya plan. Kalau yang bahau kompetisi Muay Thai, saya sen 2014 saya tim nasional. Yang kickboxing mos, saya sempre tuir, ya tinju mos, ya regional, ya Jawa Tengah. Ya mos gulat hau tuir, ida bot lima ko ida jiu-jitsu, mos saya juara nasional mos seneba. Ya tambah jiu-jitsu nih yang dua. Ini hatais, negi,
ne jagi ida fal nogi ne sa itau ja wina sawun ja ne ane ne ana kasa badak ne be ketat ai ne be ida gi nogi ida ne magi ida fal nogi. Sim, mga brong antes nung sa meron information katak parte Indonesia karak itabot sayan sen sidang da ba mabe itabot lakoy. Karak idan los kale. Ne los dunia ati ada tane makau hanya bes hanya gelar juar ne hau fofale sira entrega bal sira tambah hau lakoy sa sedana ne ba au des da ne me hikikuan hau karak lori hau ne bendera ne mak importante liu. Tama foi ndau kan ba hau como estudan ba hau aproveita tempo. Aproveita tempo e hau ne estudo hotona e hau fila. E dane hau se halo hau mai ya timor atau halo fatin latihan ane i hau bela rekruta ema i tinanoin hau seba fight seba luta ya nason seluk. Plano mang seba fight tengin. Pus makare tambah ini fightingnya bal bela ya Indonesia, bela Singapura, bela ya Filipina, ya ne beda. Ne tambah jogo idane jogo ne beke agora sa foin mak sai ne ale so ida timor mak masih dok hatene mai be ma si dok existe foi mato existe mai be nasa vizinho sira ne existe tudo diana ida ne sai tren Karik durante ni hetan apo yung au sida kalau apoio sida ketang au des diana vamos au tem ser berusaha mau foi bele tambah ya atau aprende ida be Brasilan sujunya au tem ser caro selu karon e depois montaemos e tunjumos itau selu au privat ainda ne beke terbaik ne mak au privatonia e especially udah be karoli mak udah be Brasilan suci june. Iya, sian. Tambah mau mus konsegi hamoring narang Indonesia, mas kiani sedang timori dan mebe hamoring narang Indonesia nian. E espera kata ba oing ne itani governo bele tau atenção máximo ba arte ne memang mau ia tempo bada karik tempo besi kau naruk ne larang seloke ya itani raing dene. Diak belum desportiva serotu idane makau ne dada lia bada ko lutador Abraham Fernandes. Na fatin tam ya programa Lalauk Desportu Bele. Factory. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in... Fila falou hau ikamunis namo sana belum. Jimmy, Ya programa Lalauk Desportu Bele. Belum desportivo serotu agora nessa itabot hare. Ami iha rotunda kumoro Presidente Nicolau Lobato itabot serber ami estatuanya. Ya nebe Jimmy. iya Presidente Nicolau Lobato nia. Dia kira ita se halo seda Jimmy. Sing yane hane belum ikase dari lia ho itania lutador Abraham Fernandes. Akar hatene klian liutan mai tirit aminen dua. Agora house na fatin hamutu ko itanya lutador ya MMA mau Abraham Fernandes. Tirme house dara lia barak na fatin ko na ba desporto MMA nya. Dek mau Abraham informasi barak ne be mau Abraham fahe ona ba belum desportiva serotu. Tirme hawa karakate net onsa mau Abraham ne visão ba desporto MMA dan ne ba onsa. Hau ya plano na e atu fundo MMA na e Tenerai e primeiro hau se halo e ha município
lah ya ya dili depois bamba município Siracelo. E agora dá ao preparar treinamento ba treinador. Importante lima muatai. Tinju ya tiona ao se agora saudara ao se halo ela be treinamento ba treinador muatai. BCG ao se aurasik e hana colega idamos la fight. Não se contacto nia. E depois ba MMA aurasik mak se cair kelas MMA. Mga brang ita tene katak atu funda desporto idane la fácil. Onsa kriteria ne bemak precisa li atu atleta lutador ser senior junior ser ne atu envolve ang ye MMA dan. Importante ya ini saúde diak e depois ini mentalidade diak. Saúde depois mentalidade diak ya ini bele tama ba arte MMA ne. Tambah arte MMA ne ya kombinasi buat barak ne primeiro ne bele aprender tinju, íamos jiu-jitsu, íamos muay thai, íamos gulat. Nebe primeiro nebe início se aprender lá boxing, depois muay thai depois aprendemos jiu-jitsu e gulat. Nebe akan MMA dan ini ita halo anesa sekolah akademi nebe ya hutu disiplina irak nene ansa MMA ansa muay thai boxing jiu-jitsu ho gulat ne tal hot. Mga brang ita ten kata desporto idane precisa força nebe makase o insa alimentação ser nebe mak mga brang rasik durante ne consumo. Importante li ita belhat tambah hau sekolah kona ba ada desporto. Importante li buat nebe ke natural. Ita konsumsi nebe buat nebe natural. Nebe la bele bukan ma instan det. Kita buat nebe natural. Produk lokal ita dong li produk lokal asa ikan. Nebe fresh feuxi na farina siran dan depois khusus bem. Siran nebe dan emak saya nebe telabel buka lima instan. Importante lagi balik instan. Itu pilih vale ba natural. Iya mga brang ita husik tela yo pergunta sira ne ita ba fala kata pergunta sila kata ita ten kata muay thai ne desporto fone onsa ho apoio husi governo sira o husi companhia privada sira apoio nagas sira. Te ada tas sidau mai be ya ona ona pendekatan ya pasira mai be sira mos tambah oleh tan estado sidau. Saya dah atau sira mos hein lai tambah si parte governo, si parte doadores, nemos au si bukaila, mabe atera si dau khaetan, mabe nenek kita sada, mabe ida fasilita nebe auja hau nia kibit rasik, tambah wen ba Indonesia mos halo sasane, di sasa equipamentos latihannya halo nebe hau lorima uja au se penadaknya ya porcento 50% tabela ujan. Cek mga brang karik belhatene muay thai ne existe desporto MMA ne existe Timor durante fulangiran. Tinang onaga sidau. Ya sidau foi sorte seguna maka foi halo resitação au recrutaona barako 20 talona e vamos halo recruta babe treinador pelatih muay thai ini. Mga brang karik belhatene MMA ne legal gala iha Timor. Tambah ita sidau ita foi recolha elementos ni depois ita halo estatuto ita nemak depois que lao ita heta estatuto depois mak kita berregistra iha justiça. Nebe dane dia legal sidau ne foi ma processo. Foi ma ita halau e foi processo. Nebe house buka hala emang nebe atutura estatuto yang saya mate emang nebe ke aten olahraga. Kalau latihan ini difícil. Ne ita labe nebe au ya ne use buka hala emang nebe ke pas
bele nia satu tu nelara. Nebe buatnya selau tu. Então, tabela dia kata prosesso registro MMA dan ni prosesso selau hela Ministério da Justiça. Asida ne foi mau halo buka hela be mature statuto ne. Tambah uteser sarin di dia emane beka tu ya ne perpas ne bela bele itai problema tambah dan ne pure de sport. Ne laos marciais mabe ne de sport. Ne be ita bele usa de sport ne udia tu ne maka karak bukan apa se buka hela be. Proses buka hela. Proses buka hela ia proses tahu la treinamento ao halo ela. Dia Mang Abrão, sucesso na Fatim Mang Abrão nomos ba grupo MMA. Espera kata bele legal liu processo na memang Mang Abrão explicana. Belum desportiva sirautu ya nema kau dada lia badak ho lutador Mang Abrão Fernandes. Na Fatim dia programa lalag desportu. Bele. Ba maluk desportiva tomak beha belaria nasang Timor Leste nelara. Hau comida maluk sirah ho tu lebih ke yang interesse. Ba arte MMA idane bela directamente ba Benfica Sport e ita bela hamutuk outro desenvolve MMA ne tenerai e ita bela hanumorin. Unda ita bela participa evento internasional e ita bela hamorin tenenasau usi arte MMA idane. Lalak desportu bele. Naho itani atleta MMA Abrão Fernandes atau atani klian. Belum desportiva sira agora dang kita buat sira re how ia ona ilo. Tunggu. Ini habis kayak kata? Hanesang lutador ya MMA. Katlay.